Kani nga kwa man percaya ba namar ba kaladon ka jingalam bakala. Naik bubun ki polka parti ong baka PPP ka dawa ya ka artikel balai Spanyol kuai namar baka kwa man penduk no ya ka district council. Pe ingan ai fi nuksai baret. Umai ya pun stoleng do. Empat don unu wei pot nu mikmat jogari ke jongi uban kham ya kari baka jat bendriu. Jongi palat umai ya pun stoleng do. Udah ubah sakit dia kelenti ke babek. Udah ubah ubah juang rungangam jule election ki penyalek ki pajak namar balai ki pajak ke senyang sifau atau ki ai basai bi begitu. Umai pun stoleng do ru aka nongrem terekam jang ka sang HSPDP ong wi dan kam man penterekam no ya ka artikel ka balai spa nyu puai. Wa poleng no aka pol bolong KSU ru ong wi dan kam ya ka artikel ka balai spa nyu puai. Ka sang HSC ru aka pol ba Robert Jun Kajarin. Apa ya lek ampi nak adi ong wi dan kam ya ka artikel la spa nyu puai. Te kumno pisukan no ya ka DPP baka kwa ban penduduk ya ka district council. Ki bakono komne ki UI ya ka jing kersan jang pai ba te ka kam juki kam dei bangin lai ala election lai te masu ben ba banyak baklai pai ba te halo kata ka jing kli jong phima artikel Spanyol foi ka dan ka constitution jong kari India ka six schedule kari bersnar ka riti sencha jong kari India nam ka constituent assembly ka long hadien ba kari India kala yo ila ka jong ka jing lai te kumno ka kata ki khrau perkhat jong kari ka jong kat ibak joy bolong uta nong sandor ya kan kari ka jong ba permi ka six schedule kita ibak joy imsung tu manong ba kandon lang ka artikel Spanyol foi ba ka six schedule ka riti sencha jong kari India ibak joy imsung tu ya kata mo ki wei part ki khrau perkhat jong kari India ki ba thau ya ka riti sencha jong kari India ki bulang ha ka ju ka constitution lamo bandon ka kandon trika ma ka sino bakindon ki kandon ki baya ya tengku wei ka wei te hajrong nginong nyelek persya yung nong dikiak rapo apa nginong ni ailat yung nong dikiak kadon kadlong si kar kom tikam ke bungkata te akarti sensyar kering diaru artikel Spanyol foi baka district council ki di banyak lang rengkat kamdon kanun ka jing tengku ka district council ka di ban pet am ta ka jing sensyar ka khadar hakata ki jaka ka baki ong ki scheduled area san ki jaka jong ki riulu ban pet ong ki banyadai ka kendau ka siap anta ban yadai ki dustur jung kat baka artikel Spanyol foi pat kadi kata ka jingyada kaya dana ki an jong kari India jong ka parliament ka district council ada tauan ka district council ada ka tauan sa state government kamot ka an jong ka district council ka yapno ada tau ka parliament ru ka an ka district council ka yapno ngan anu saya pi ka por ba asachalla ulong kum CM ura tau ya ka anti defection law kama hata por ki MDC ki ar kang ning keper stai uba job no sing upet ka kongres uba job kongres ka sing kamot kalwan ra ka jim kelumar ka district council ba shala tau ya kata ka bjong ka an kin tep sing menta ada snaan ka sarkar mudi anong ya pima ada ka tau an ka sarkar India ban ong ba pi khasi pia buram palat ya kamen ya pia bu arsngi lai sngi ka mangi kit kharpat ya mestep tep namen mir nong mudi namar bakari India kaya ta turkam baru pa kasi undon kam na ya mestep tep namen mir kungan ra da ka an kamu ka district council kanam ra banyak da ka an ini ka kadon ka artikel lai Spanyol foi pat ka baong bakanya da ya kinog ne ki an ki basna ka parliament ki bakta ya karti ka dustur jong kasi kamu buat kata ka an yumudi kamera kata ka di ka lai Spanyol foi maka six schedule ka bamdon satya ka jeng tubu man penduk no ya ka district council bat ka PPP ru aki nong dem trekam jong ka aki manifesto kam baju ong te menuru man ong habang dawa ya ka lai Spanyol foi nyen penduk no ya ka district council dai tangka PPP ru ka batrekam lengba ki manifesto abaka ong badiman review no ya ka state reservation policy masendap election MPLA mi ubadan chatkan mi pai ba ban dawa ban review ya ka state reservation policy kiwei ki bu bakna ka manifesto kem pentrika dekade takadau habakam dona ka manifesto bangin penduk no ya ka district council la bagi pentrika ya ka lai Spanyol foi ipat bang akarpa wa dia ngek ya ki bokom kita ki kesubu tang manifesto ndai kem trikam ka BPP kan trikam baik kat nongrem kat komiti manifesto bat lenda ka kadauru bakayo ya ka jeng kersan